खुलुमजरी ISTV की पाउमिंग ताबिरबसिंबु तराम नोक्सरी हौजिक पाउगी ओइबा मरुइबा पाउ सिंग अमदी तमदा खुंदा मिनरी बसिंगना अपुनबगी सक्तम अमदी मणिपुर थुगाइनबा होनबिगनु हाइना यूसीएमना अपील तौरी अमदी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी दा लौमी सिंगिदमा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थमगदौरी पाउ सनुन पिजरी मणिपुर के अपुनबगी सक्तम अमदी मणिपुर थुगाइनबा सिंग तमदा खुंदा मिनरी बकांगलु खुदिमकना मियामगी येंगलगा तौबिगनु हाइना यूसीएमना अपील तौरी ngasi यूसीएमना सिंदुना कैक्रुपात पांगथोकबा लांगबल था लोइबगी अथौबा अथौबिसिंगी मफमदा हाइथा लैथा तंबगी थोरमदा यूसीएम के प्रेसिडेंट एलांगबम जोनसनना मखाताना फोंदोरकपदा अपुनबगी सक्तम कायगदबा पॉलिसी प्रोग्राम मखाताना सथरकलबदी अकनबे इहोअमा लाकलोइ हाइनिंगाइ लैते भारत सरकार का पीस एकॉर्ड साइन तौनखरबा एनएशियन आईएमना मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट खरदा नौना लालौलुप असगी कैडर सिंह रिक्रूट तौई हाइरिबसी सरकार के अयाब यावब्रा नत्रगना भारत सरकार के अयाब यावब्रा हाइबसी चप चाब खंग ngamdri asiguma thong asi tawdana manipur sarkar na bharat sarkar da pressure pi batangai fadi haike je kuna tariba nation IM gi duba recruitment policy ma koi manum su satharakba haibasi achumbo ora magati basi aba khongthang oroina khalle maruina ikoi gi ching gi district sing ukhul tamenglong masong chandal da haiba thabak sing asi chathayena ikoi report pangi masigi wafam masima koi eastern nagaland da koi nation IM na from the sumba policy si koi chathabara haiba gi chingba si koi notice ki leiba koi paper sing da koi hap anu tawiba thabak se koi सरकार की अयाम नत्रगम भारत सरकार की अयाम यारो चथरइबा चथरतबा हाइबसी कोई चिंगतबा ngamde aduga haiba mafam asida su koi manipur सरकार na ngasi fawba mokoi gi statement ama pide to agore kadawa kibam di kulai paiba natraga recruitment tawsilakanda koi gi english signal laigatawa santi gi wari sanare ne haire kanda sumaina purai kulai paiba mayam sematala tawba sina manipur santi gi ngamoi henna irang tumanaba masai marakta flare kanda चावबा कोई खन्नबा थलपगी चिंगबा दु कोई बिसे हौजे यारेगदी मसी थबक सिंग असि की मातांग मणिपुर सरकार अथुबदा सेंटर दा कोई प्रेशर तगुम थोई असेंग थम थोई अदुगा मसी की वाफम सिना चुमगदी खुदकता कोई भारत सरकार ना नेशन आईएम मथकता थिंग ना हाई थांग मसी नबा कोई आदना कोई नकेरेगी थिंजरी मांगना मखाताना हाइकिबदा सही खुदिंग जुन की तांग तरा निपान खक्तदा हैकत लैकत तंबा चंगबना तना कनागुमा अमत्त संहंदना थमलिबा कैक्रुपाट असि मपु पांडबो चपमानरे मसिबु यंगसलिबा कंगला फोर्ट बोर्ड मथौ तौदना नारक मोंगसोंग चपमानना लैरे मणिपुर सरकार ना पॉलिसी अमगी मखादा पुवारीगा सागोनादुना लैरिबा मफम असि मिटिंग चंगबिबा तंगाई फदि हाइना फोंदोरकली कैक्रुपाट असि कोई मसिबु सेनानाबा मसिबु सेमदिन साजनना कोई थंगदबुदु कोई चंगन की दबा मिकुप अदुदगी असि कोई उरिफिम असि यंगरियु कैक्रुपाट असि मपु पांदबा अदुगा कंगला फोर्ट बोर्ड हाइदना अमा मैनेजमेंट कमिटी अमा लेबुदुगी मखादा लेबा हाइबा असिसु तसेंगना थबक काइबद तौदे हाइबसिने कोइना थमजिनिंगिसे यारगदी मसि कोई सरकार नसु पॉलिसी मी मखादा तोंगाना कोई कैक्रुपाट की ओइना अखन्नबा कोई मियेंग पॉलिसी मी मखादा मसि फजना मेंटेन तौरकांदा कोई इंटीग्रिटी पाक को हाइब्रो कोई मैम की हिस्टोरिकल साइट में कोई पुवारी का सागोनरगा लेहौदोरिबा मफम ओइरबनिना मसि मसु अथुबु मतमदा मियेंग चंबियु इरोइसेमदा लाइबा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी काउ इम्फाल बेलोमी सिंगिदमक्ता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन थमगदौरी इम्फाल इसकी ओइना यूनिवर्सिटी असिगी मखादा लैरिबा आंध्रोगी कृषि विज्ञान केंद्र दसु थमगदौरी मसिगी मतंगदा काउ गी वाइस चांसलर डॉक्टर एम प्रेमजित सिंहागा ISTV न्यूज गा उनबदा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन असिदा तोंगान तोंगान बलोल सिंगदा लोमी सिंगिदमक्ता अखनबा थौरांग क्या संदोक्तुना खंगनगनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन दा तक्सिंदुना थबकसी पाइखलगनी हाइके रेडियो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से लेरगदी मान एरिया से कवर तब यारे से अबाउट 10 to 12 किलोमीटर से कोई कवर तब यानी अदुगा पैसा यामना चंगबा किसु नते मोगी ट्रांसमीटर अमा असागी इफेक्टिव रेडिएशन रेडिएटेड पावर ERP as 100 watts की अमागा असागी एंटीना अमा असागी 15 meters ग्राउंड लेवल दगी हाइगलगा असागी थमकन दै यामना लाइना दरि मी खरा कोई कंट्रेक्चुअल दे थम तौरगा कोई पुंगसिंग खुदिंग की फार्मर द कानबा असाई प्रोग्राम कयामा कोई संतोकबा दरकार लै ngसन मसी दनतना ngसाई फार्मर ग मरी लेनबा ngसाई इसै नोंमाई की ड्रामा खंगदे अमा खंगदे
ngasai gi program kaya masi tobi ai masi akoi university gi akoi gi vision da hojik anuba da koi ni yam na kan sanction jage hai na koi na khanjaba ke no mane to yan ham da oina koi masi ham gi akoi masi gi experimentation se akoi kevi ke andro da gi haujagani Mangna makata na fondo kibada community radio station sigi makada university asna mobile based agro advisory system gi thabaksu Manipur da lokolagani Meghalaya da thabak simai pakna packet khabag matungda Arunachal Pradesh chauna Manipur da thabak asi packet kadabani kongtang asina laumi singda mobile phone gi khutang da laung singbu gi matang da thengnari ba khudong chadaba sing SMS voice interactive system smartphone application gi khutang da tongan ba khudong chaba sing yawon gani masigi damak tasu Ministry of Information and Broadcasting and Telecommunication da taksilagani haike Quite easiest way ba ngasai farmer gi moi na chatpasigi matakta farmer da ko information disseminate to moi da pakta pigi haragadi hojiki matamda ngasai yam chokhlabani na farmer khadi makta so ayam loin mobile pioneer na mobile based agro advisory system sina quite appropriate ngasai northeastern region gumba that the quite appropriate way ba du gumba ngasai extension system the mobile based agro advisory system sina quite chapsaba matam ga chunaba ni haina I logjage adna masi university sina akoi initiate tawre Meghalaya the success orebanina as vice chancellor of the Central Agricultural University aigi own state Manipur da su hariba asaigi mobile based agro advisory system si Manipur da natna Arunachal Pradesh da su porake haibagi ai asaigi yamna kanna asaigi ministry da ministry da I approach tawjari Narcotics and Affairs of Border Police na lupa lak ahum lising nimfu mangagi oigadaba SP capsule mioi amadagi faraba mioi dudi tangzam 11 desing sei nimfu nitoi apopatombo sing tera wangthonbi laikai digini NDPS ki eki makada Narcotic and Affairs Borders Police na tizinba hokre haina police ki piaro na thadro pachero lamana khangalagli amaromda kurai lamlong sajor trading jam laikai da Imphal East Police Commando na tibahumgi thabak chathabada korkom gi overground da leiba ahanthem dakesor kowa kurai sajor trading jam laikai gi mioi amasu phare haina piaro gi chero lasan makhata na khangalagli hoje atem break ma rawise Sky Hospital Rims Rota Ataba Mamalda World Class Heart Care ki khudong chaba pizari Free Emergency Service kidamak Chayol amada pungkun mari mathau tawriba akhoi ge cardiologist ka tanabiu Adomna thabak naba wanthabagi history leiba sor honba waba mihul ka hena chongba asina chingba layong sing asi leiragadi thinthaba tawdana Sky Hospital gi heart specialist ka tanabiu I'm ready. Telero. Editor ka late. Some say hujik pudi perfectly straight ado kankhar kandadi freezy. Relax. Perfectly straight. Aina semi anoba sunsil perfectly straight with straight lock technology maramdi. Some kankraba matung dasu align straight oina laina bagidama. Wow. Hujik su straight oirina. Straight and gorgeous. Sunsilk perfect straight. Lock tobu. Rock tobu. Lengshin birao. Sarma Opticals BT Road Imphal na. Special offer pijabaga loinana hodok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit kachana pa fiber lens ama leibigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Admission open for AIPMT 2015 and 16 at As Ayashan Imphal Center Kasamdong near Ramlalpol High Secondary School Imphal. Outside ITN, one of the places to come in institute for this medical. I was inspired to work harder when I was first enrolled in the video conferencing classes, and study materials were very helpful. Shija Diabetes and Hypertension Clinic Hapta Kudingi Sagol Sen Amasung Thangja Ayuk Pung Taret Tagi Mapan Phauba Hangjari Khang Hairaba Dr. Singatana Baloinana Free the blood sugar test ECG amadi urine examination gi khudong chaba phangbigani Akupa marol gidamag makhada pijariba phone number natraga Shija Hospitals tagi phangbigani Break matung na mayam mutaram noksari Pokpa amadi sibagi register tawduna certificate pibida IMC na pokpagi oina lupa lising merfudra mari chahum humdra mathoi amadi sibagi oina lupa lising taramari chama tarahumdoi September tha khaktada tanduna sarkar da revenue kahan bangamle haina ISTV news ga unabada IMC ki deputy executive officer register KS Nimaina phongdorakli magna makhata na phongdorakda Bharat Sarkar ki order magi matungina pokpa mari sibagi certificate lawbada tha magi manungda lahodra badi mari lainaba sip magistrate
amagi ayaba yaudrabadi yadabana miyamna pokpa numit amadi siba numittagi tha amagi manungda certificate lawba haibasi kaubiganu lisingani subna taramari gi April thadagi lisingani subna taramanga gi September tha phawbada sarkar da kakiba revenue gi chapchaba figure piba ngamdrabasu September tha khaktada siba amadi pokpa gi register tawduna certificate pibada punna lupa lakh ama lising marfu khena tanba ngamkre haina phongdoragli permission ama haiba ma lakpanina aduguma lokthok loksu setok sin tawbada matam samba laiba lengberiba information na chu wabanina problem chigum baji thokpa yaw masiguma problem ji thok tanabagi damakta register tawba lakpiriba kambuna tha amagi manungda yarigai lakpiba masima tasingna pamjai maramdi public oiba information oiba jinda awaba leitanaba adega moi khoina lakpa matamda matam helaga lakpa matamda di sedu sude haiba matamda chathok chasin modeju problem leibanina moideju saigi nungaijeda ba khara phawba sigumbaji leitanaba kanagumba information sana kanagumba register tawbiningba miyoisingna occurrence adi pokpa matam siba matam dagi tha amagi manungsida soidana register tawbinaba mayang kam appeal tawjere Manipur puthokliba pothok singi market linkage sama semdanaba e-commerce ki kuthangda yonanaba thabak lokhatpa yanaba honari haina Chief Secretary O Nabakishore nangasi sangai patalaiba sericulture project management complex ki multipurpose hall da pangthokpa sericulture krishi mela hodopagi thoramda phongdokre Taramaduna Sericulture ki Principal Secretary L. Lakir, Imphalis ki DC M. Joy, Central Silk Board Ministry of Textile ki Member Secretary Dr. S. Nagesh Prabhu Chingba Miyoi Kyana Sarvyaki. Melasida Tampaki District Maridaki Mugatin Loiduna Lang Sungdok Pakmadi Firul Sabaki Tabak Toriba Lupkun Henbana Sarugyari. Chief Secretary Nabakishore Makatan Haikibeda Mugagi Potok Sing Asiki Yonpam Laitabagi Awaba Mayok Naribasi Kokanaba e-commerce ki kutangda yonba yabagi phibam ama semdaba yadre haiki commerce tawragadi pick up tawno base Delhi da thammona haiba aikoina hairina koi Manipur da pick up tawbiyo koi Delhi da di koi ge amuk mi leida yaroi warehouse khar leida yaroi tabu biding ami koi Manipur da gi yonba do koi pahmi hariba madu gi su koi development commissioner helonga tayab tawraga e-commerce ki tayab tawno ba koi tawjari ada semai tawna mi amatana tawna taba mipung khuding mangna e-commerce da tawdana pose pangyo da yol avoid de masiki effect se kana base kana laga da ga da farmers sing da laga ne heriba weavers sing da laga ne ba ai khoina pami badi khoi ge farmers sing weavers sing do paisa yam phangala ba paisa phangdraga de thabok to nam to subiroi heriba ada masu phangna be lambi de khoi market chawthon ma tabani Mera Saurel Hovana Lakpada Chief Minister Okami Bobina Manipur Miyamda Yaipa Pausel Piragli Kumay Asina Lamdamasida Kundaminari Bisingi Marakta Nungsi Sanaba Amato Ibigi Wakalon Laiduna Santi Amadi Chakotpa Puraklasanu Hari Manipur yauna awang po barat si yuar hagan ba mapam oibana Imphal manungda karamba mawongda building sing sagani hana ladiba sing asi kudung tiningai oibana karamba no haibadu IMC ki councillors sing khangdok patangai fadre haina relief and disasters management gi staff officer Muhammad Ayub Khan ngasi IMC ki conference hall da pangthok pa nom gi oiba disasters management gi training program hodok gi thorumda phangdokre magna makhata na haikibada yuar haba matamda matau karamna isa na ngakthokadagi haibasi mupung kudumagna Jin batangai fade haike board is masi suspect zone 5 ta sale akoi earthquake si adugamati highly prone mekre maduti suspect zone 5 ta le akoi da more than 20 second hand nigam numit atuta and most of the structures Relief and Disasters Management Amadi PWD na punna sundur pangthokiba training program aduda IMC ki chairperson A Nimai Sharma vice chairperson Thambal Jau Paumai amadi councillor Kyasu Surgya ki chairperson A Nimai Sharma na training asna councillor singda disasters ki matangda kanghan bangam lagani phondokhi Municipality leiba councillor singsina official singsina Halba building by Bosi Makara, Geographic building si Kayabuna, Hajaba, Mawta, structure the Labege, Kayabuna, damage the Wayaba, we demolish the Wayaba, the link and we see a quick open up and we're Hawk Amugunda, a vision, a focus, my exit. Maramdi. Success is about winning.
हाइनै हक्चांग फबना लन असिबो इना चेक्सिन सेनाजै अदुना आइदि कैफिन याउदबा सीसीटी खक्तंग थई अदोमसु हक्चांग फना लेगे हारबदि सीसीटी थकपि सीसीटी इरमदम मणिपुरदा पुथोकजब पोथोकनि सीसीटी सिम्बोपोगोन साइट्रेटस टी अदुम करीगुम्बा अवाबसिंग असि मायुंगनाबा थोकलाबा मरोई मरंग यामना यावबा चिंजाक चाबा मपालदा तोइना चाबा लिवरदा अकाइबा लाक्लाबा नत्रगा लिवरगी मपानगन छोंथरकपा तारबसु करीशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुमगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बैनी डायबिटिकना नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूलसु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदी लिफ्साफ कैप्सूल नारगा लाइंगबबुदी नाद्रिंगाइदा सक्सेल होबना हेना फै मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दागफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हक्चांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक MG एवेन्यू इम्फाल Sonic battery using torches. Japanese technology na sama world quite thaba energy set. Masida sanahida mercury yauti adu miyoi bigi haksang amadi akoi bigi film da garigumba akai na tapit. Bayam digi mapang kan sugeri. Panasonic battery using torches. Seasonally. Panasonic. Yellowy punnamak lemin na duna yeknaba bayok nanaba Honabana Tungi, Libak Lepangam Gani Haina, Amukogi advisor, KT Raman Nangasi, Gonjang Hazari Community Hall, the Pangtopa, Manipur Student Federation, MS Secretary Subamapo Kumon Torumda, Fongdokre, Torumaduda, Kohorgi Chairman, Funindro Konsam, Amadi MSF President, KS Serazuddinsu Serbiaki, KT Raman Makatana Haikibada, Baratna Manipurbu, Nampuda Loksin Krabamatung the Manipur, Tugaina Makal Makakia Gilalong, Nasifawa, Lepana Sataragli. Yellow missing Tokai Tahanduna, Indiana Apamba Maike the Puba, Namana Bayam Kana Honari, Hosik by the Papibam Asida, Indiana Takalanga, Pangtabagi Mahuta, Ekoi Masal, Amata Oina, Leminaduna, upon Masakta Mama, Manhandana, Honaba Matautai, Masida, Mahirogi loops in a su, Matang Pang Batangai for the Haiki. Haukiba September Gitang Kunwa Panda, Iril Bung Tong Kongda, Dukan Taramatu Hena, Mai Chakiba Dudawana, Tarabasing Dabakta, Dukan Sabada, Mating Oinanaba, Parliamentary Secretary Amin Sanangasi, Zinga Pikre, Makatana Maki Maiki Pangbi of Mating Pangani Hari. Asigumba Mahu Langpuki, Taudu Si talk to Nabamiana Su, Section View Haina, Magna Fundoki. Masi may ising aiba si calamities di national calamities chingi mo si kamu punang tanina kasi ko na public ta may am da haja gadam si di may ising isi am section ba orang ko tay Nasi upung mapan makarum taba matamda Fubala Dalaiba water supply mamangda Tata Sumo Ama accident chokpada Miyoi Tara Hena Soktuna Bisnupur District Hospital da Laikana Kre Tata Sumo Aduki number na MN055170 ne Surchanpurgi Rankai dagi Imphal tamna hagalakpada Tata Sumo adu accident chokibane Langthabal Mantri Kong Awang Lekaida ngasi ayukpung taramathurum taba matamda Singjami Police ki Osina Luchingba Nupi Police Yauba Kangbu amaga loinana Lamdam adongi Mera Paibi Singna Drive Satabada Yu Yonba Singdagi Fagalakpa Yu Sing Lamdam adongi Mera Paibi Singa loinana Haiduktuna Mangan Kre India gi oina sahi tarahumdoi makhagi rank number 1 da lakraba sanaroi Salam Vidya Sagar okpagi thorumama ngarang nomidang Thangal Kaithel Dilaiba Hotel Yaiphavada Pangthokre Thormaduda Manipur Badminton Association gi President Bijoy Koijam Sanaroi amadi masnaiba course kya susirgya ki association ki maike digi Salam Vidya Sagar amadi mahaki course L Pinky amasung PS Kennedy da Kudol Potpiduna ikai kamnaba utke Bijoy Koijamna badminton haiba masana asi Manipur gi sanaroi singa yamna susinnaba masana mani masana sida Manipur sarkar na akhanaba meeting changduna semgalabadi Manipur na India gi badminton da kudum chanba ngamgani foreign course sing kauraga sanaroi sing takpi tambirabadi Olympian kya su puthop ngamgani haike ayo semasi sanabadi athoy yoba sanabagini hargadi karibata akhoi akiba tumjung lektaba karibada atopa lekpaka atopa state ta pinadaba adama facility mayama monetary assistant service omnising da servicing gi madugi magi future yenga promotion biba akhoi government sina yam fasina tawi hena tongana ba haiba sumba faba players sing thongana ba dum processing net nabagi
ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯑꯩ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ Central Agricultural University da lawmisingidamakta community radio station thamgadori hojiki onadi miheng tabidabasingbu kainana bayathang nizari